Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote 20 August ni sim somnani ni kho a Thusoh Lahkhom ho Israel sa paiten Gaza hupi sunga masanga school anahi to a Palestine Gaza mi piten pansa na aneu School bulu na ananei uva mi tampin thina atuna thua vanoi monchum chuma kon demna sangta anamulo tabin hi hichu doambotnan Israel Defense Force spokesperson Admiral Daniel Hagari in school monachi Islamic Jihad top commander pa hetchin hizia anabulu uvin asezin chule bulu namuna ajun Islamic Jihad gargu bol ho panna Hamas mi somlako anaki thade atin hi milham ho ahi theichana su kha ahilona in bulu na kichil happy masanga kon aerial drone in Belap zong akinezi atin hi IDF spokesperson na seben a bulu na chukupta a precision munition tumang cha anaki bol ahin Hamas ten asebang uva gimnei ta a compound infrastructure set na le milham tam ta thina alhung a hipoi ati Islamic Jihad hole Hamas te hin ai ta apat lamdi lota school mi pi ki khop na mon ho hi military na to na ki man cha na le galman cha koi ni lakap do na anei zu u ahin hidabang na to na hi banoi ki loi khom na hon dem na anei zo ding u hi ati Israel ten tombo na anei zo u so lovin Hamas ten mithi zahat bala anase uchu ana hel kinovin achi san ho sung nidan somni leli ka sunga Israel tebulu na zi Gaza strip hop sunga thina tu mi somli ahin chule kisu kha na nei mi zakhal somni aling uve ativin hi Israel bulu no takimanin United States United Kingdom Arab gam ho adia Turkey gam in hate indem na anezun hi Russia in Achisa kum 2022 apana Ukraine himbu local masapen hinalaiding in Ukraine President Volodymyr Zelensky in Russia gam sunglai lungpe Ukraine sapaiten anabulu ovin la zona nei uvetin anapongdo in hi ala chu nan Russian ten Ukraine copy Kiev to airstrike in Balkhom ovin hi Ukraine President pon Russia gam sungki buluna in avasa chu 2022 kuma pat justice tha tundo nating a Kiev in chil happy operation khachu ahi anti amana soiben a garment frontline ho akon sepaiten malam anodanu commander in chief akon report ahunglu singe atin chule frontline na Ukraine Defense Force unit hozo se chongazong akipana anapongdo in ahi hethei khachu achi sani ho gupla mapat Ukraine sepaiten Russia gam sunglam kilometers somni wala anolunova ala azau anhitai hichile thona chu Russia ten Kiev ko pilam chu misar a buluna anei uwa hupi sungai lumle solom kaiza na chu zia kumsom thumlanga a han upa khatle achupa kumli in thina na tolhon a chule mi thumta en kisu khana anei u hi August nisim somnin India gamsung Kashmir hanglama anan nak vela Indian Army ten anti-militancy operation achil happy zinglai gargu bolho khona Indian Army ni in thina na tu in chule mili in kisu kha na tu ovin hi kap to na chu anan nak district sung atlan gagarmandu area su ahen hi hilaimun vela chun gargu bolho au mu veti intelligence report amu utol hana Indian Army chule state police ki thua operation achil happy lai over gargu bolho chun anatin uva ahin ka mu hi khelso to kimanin amun avela security khausa hitan lulepot na theimun hozo sejong to pha hitai akiti August nisim koni ho Tinopol district sunga UK alef le VVEJ ka khel na sia thau kila hum to na mi lila in hinna achan to kimanin August nisim somni khon Kuki Inpi Tinopol KIT in aki he thim lote ni ka him kham abol tai tin Kuki Inpi Manipur thopon khat in ase in he him kham aki bol to kilan a koiman boina asim ki ta lo de in temna jong khai khau gangte General Secretary Kim in mina temna le thopon khat in ase in he melmate ikot bula jinglai a thisan khat so pi khat ki ka tha ki men ho hi agang thei pinanga ading in temna jong ane in ase bena ko hi le hi chi thu pi na sa lo chu nampi in themo ki chanding hi tin jong ase in he alang khana
VV eject le CSO ki ho khom na achun ki chamding thu a hilo le him kham thu ima ki sei poitin VV eject a kon thulu khan press and het sa e VV eject le CSO ki ho na pi penchu VV in amat UK left me thum dam le bit na tha do ding thu a hi in CSO ho request tung zu in VV in ki pido a hi tai tin thulut jin asa in hi VV le UKLF ki ka ki chamding thu him kham thu ima ki se khapon ki chamna dinga KIT in tunoper a meeting a hin gon ding hi cha UKLF apat SS hauki khup mangla so min thang jaw ding chule VV apat ke guite min len chong tak le min thang hauki jaw te ding chuting VV le UKLF ki ka ki het khil na ho sei to ding ti hin lai dat in VV eject a kon thulut jin asa in hi kim tim na thapon jin asa in a hitabanga meitei ten tha chu mitinga gala tola e bol jingla iwa nam sunga e ho ka ki to mun hong so do ding hi phamo ki sa le jing e ati gamla nam ngai lu zala hin kho phal ngama hung ki phal do UK alef le kuki zo VV hon nam pi ngai lu zala khe thim lo ho zo se pai ha ki ngai dam to che ding kim in temna sanpeh a hin ne e tin kim to pon jun asa in hi chule a hinna an chan VV le UKLF ho lunghem na zong aphong un hi alang khana VVEJ Defense Department in het sana le tim na le kha khat aso do na Tinopol district le boulder zuya nami pi ho chala now in sumi UKLF organization aza kha le akin theipena anakila ada oding bin tim na ne un hi hichi tim na asa lawa uma mailam a thina man na ima to am le Tinopol district le boulder zuya ki polu thailo de in sumkin jang ki porsa loading hi tin a sebe in hi KIT le Tinopol district se so ho tebra a chamna thu a ki sei ka Tinopol district le boulder zui gam se a UKLF organization ki ti koi ma amin pha thai ta loading tin jang a sei in hi Kuki zo chate Manipur government nuiza chamna thu saying thanom ta dana Manipur chief minister embarrassing in Kuki zo mi pi thaleng ho to Manipur government in chamna thu say khom ding a asai hi Kuki Inpi Manipur khim in thet asadan aphong do bin hi kim information and publicity secretary Zhang Haulun hauki mena press release khanin tu chena Kuki zo chate dinna ata lang in hi Hill area committee HSC chairman dingang lung kang mai in chamna thua ki hodinga tipna lekha main sim gate 2024 ni hwa ahin nei Kuki Inpi Manipur injang pa in akinol e ati Kuki zo mi pi in kathusim history le kahi now ka identity isa sa lo na nei ta thagam ding ei ku Manipur state government to ki na imacha ka nei ta poitin kim in thing te na ki se etin thupon chen asai in hi gen thei tin cheng no da amlawa ei thu sa nu uwa thu di a thu tan na justice umlona Manipur government le meitei ho to chamna le ki zo ma tha sem ki ding ti hi ngor hoi le thil hi thailo a hi tin kim tu ponchun asai in hi hichidin mun a hi ja chu Manipur state government to kitimat lo not engagement dinga ti a kim executive in thulut na gi sem a hi ati ai la kim la Kuki zo mi pi in thu ti a thutan na justice out ding le mi pi ho su gan thaina su baina ding a pan kila ho wang kilim jing ding a hi ati thu di a thutan na hi gel ho pe na ki ne jing ding a hi tua Kuki zo chate dinga justice hi pending chu union territory with legislative power a hi akiti kim in mi changwa le kiloi khomna koima Kuki zo mi pi thalenga Manipur government ta ki hodi in akigo boy ko hile Kuki zo mi pi thalenga Manipur government ta ki hodi nga ki wodan aki sei le hichu bullebal bay ta asan thailo chule Kuki zo mi pi in ki pomlo ding hi tin jong asai be in hi kim le Kuki zo chate din na hi koi zo sen he thema ja bol in jong kim in nge na ane in hi Manipula Kuki zole meitei te gam kika buffer zone a Assam Rifles ho CPF dang khel sa ding tia center to gondei lo na in Kuki students organization keso Delhi makai na in Jantar Mantar Delhi ki phinna nei bin hi keso Delhi to so dong zo in Ministry of Home Affairs in May 2023 achun meitei le Kuki zo cha te gam ka buffer zone an sem do tai hichu buffer zone hi Assam Rifles one kitup ta anga over akoi koi lang zo hi chi ki hen hi
ki khen hi a khel sa lo hi tu dimun a Assam Rifle Battalion ni buffer zone a kon tol ro ding ki ti hi buina hung tha ki na ding lampi a hi tin a sei un hi mi tam tan Zantar mantar muna na ki khom ovin buffer zone a kon Assam Rifles Battalion ni CRPF ho hial sa ding to gon teilo na na sa ovin hi Department of Information and Publicity Kuki Inpi Tingno Permina Nisim Somlakhat August 2024 ni ho akisodo Nampi te koma hil channel temna anay ding so event achi sa August Nisim ko 2024 ni ho a Molnoi area parliament a delo umta Thusoh chungchang Molnoi area welfare council MAWC in topona bol na ova Tingnopol Vivi ho Molnoi area sunga lut thei talo ding a topon a hin nei naw chungchanga August Nisim Somlakhat 2024 ni ho in Kuki Inpi Tingnopol KIT le Molnoi area welfare council lamkai ching tawhom na akinezin MAWC lamkai hon achi sa pha na Thusoh ja po na nazara galsaw lova topon abol na chunga KIT hega ngai dam athum ovin KIT injong langsung spell head khat hinan ngai dam na akinei tai ati Heze chun tu mabana koima MAWC topon chungchanga lungop kaina inei ta lo du vin hilchen ahung kinai ze chule tu apat district sunga civil society organization hon Kuki Inpi Tingnoper KIT happy na le phalpi na beza ama machama topon press release amo bol ta lo di in tem lengi na ahung kinai ze chule KIT in langsung gar madop hina ding a pan akila azing laiza thu in subui the khala khat ki ka a khe hil na the ho isei ta lo ding ubin nammi pite henga atem na akinezin chamna ding deina zala pan akila azing laiza izemta hin subu em khale chamna dei lowa kila ding themon zo se aman amo ki po de hi tin thu ponjana se jin hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalet chebe